zaista teška utakmica u 5 setova, veliki preokret vaše ekipe i evo komentar na kraju. Rasvjetlo malo ovam. Prije svega čestitke za večerašnju pobjedu, zaista velika borba u 5 setova, na kraju veliki preokret i kakvi su utisci? Pa ja bih prvo čestitao djevojkama koje su od veresije napravili gotovinu. Mi smo gubili 2:0, bili smo u vrlo teškoj situaciji i poslije toga vratili se i dobili ta 3 seta. Znali smo da je teško igrati u 2 dana, 2 dobre utakmice. Jučer smo puno bolje igrali, ali evo i danas je dosta dobro bilo. Dobro je se završilo kako je. Još sam pod emocijama, ali ja mislim da smo zasluženo drugi u prvenstvu, čitavo prvenstvo smo bili drugi, to smo ovjerili i sad nas čeka to finale. Da li može Kula prekinuti superiornost brčanskog jedinstva? A znate šta, brčansko jedinstvo već godinama je, već 4 godine je prvak države, 5 godina osvajač kupa. Brčansko jedinstvo i ove godine je favorit. Objektivno gledajući favorit. A u finalu se može svašta desiti. Ko je večeras? Mislim, odbojka je takva, nikad se ne zna, mi ćemo igrati, dati sve od sebe i ako uspijemo da nešto uradimo, mi bi bili sretni. Ja zahvaljujem razgovor, želim puno uspjeha u finalu. Hvala vam.